So nshuti zanjye, nshuti za Kabagema TV, uyu munsi turi downtown, turi hano hafi n'ikiraro. Ikiraro kimaze hafi imyaka irenga, murabona ko downtown irakeye, isa neza cyane. So mu bintu rero tugiye kuganiraho, ese mu by'ukuri aba bantu cyangwa abagabo ubuhanga babukurahe? Ubuhanga babukurahe? Urabona iki kiraro kiri inyuma yanjye, ni kiraro kinini cyane, kigiye kumara hafi imyaka irenga 100 cyagendagaho gari ya moshi, ariko bagihinduye ni icy'amagare. Murabona ko nanjye naje nitwaje akagare. Ubu tuvugana turi isambiri, turi isambiri, tugiye kugenda tureba ahantu iki kiraro. No mu by'ukuri abantu ubuhanga babukurahe? Ese bigenda gute kugira ngo bakore ibikorwa bimeze gutya, bikaramba bikamara igihe kingana gutya? So mu by'ukuri rero ntago ari ubundi buhanga, ahubwo ni ukwiyemeza. Biragoye kubona ahantu nk'aha ngaha hameze gutya. Urabona hano ni amazi, ntabwo ari ikiyaga, ariko kugira ngo wubake ikiraro kireshya kuriya, urakibona inyuma yanjye, nuko ari ukwiyemeza. Kugicisha hejuru y'aya mazi ni ugutekereza. Nicyo bita aba engineering nicyo ikora kugira ngo ikore ibintu bizima. So urumva rero ko aba ari ibintu byo kuba twaganiraho, kugira ngo buri wese unabibona nawe agire ikintu yabyibazaho, ndetse anapuraninge gahunda ziwe n'icyo yabikoraho nyirizina. So urabona iyo tugeze kuri kino cyapa, kuri kino cyapa, kiberekana ko iki kiraro kimaze igihe kinini, ariko mu by'ukuri aba bantu bakoresha iki kugira ngo ubu buhanga? Harimo ikintu cya mbere bakoresha, nuko ni abantu biyemeza cyane kandi bakagera ku ntego. Biragoye kubona ko wacisha ikiraro kimeze gutya hejuru y'amazi angana gutya, ni ibintu utapfa kwiyumvisha. So reka yenda tubereke ino treya. Iyi treya ngo yenda ese ireshya gute cyangwa se ingana gute? Twari dukomeje kugenda tubivuga ngo ibi biraro bikorwa gute, bigenda gute? Mu by'ukuri aba bantu ni abantu bazi gushushanya. Uyu ni umujyi ugiye kumara hafi imyaka 100 n'ingahe. So urabona ko iyo bari kubaka imihanda cyangwa uruhande rw'imihanda, bagenda bashyiraho n'inzira z'abagenzi ariko zegereye umuhanda. Urabona ko n'uyu muhanda urahegereye, uri hafi. Urabona ko n'ino nzira tuberetse, iki ni ikirango cyari kiriho cyerekana ko hano hafi y'uyu muhanda hara n'umuhanda. Iyi ni inzira y'abagenzi. Mu by'ukuri iyi ni inzira y'abagenzi, urumva baberekana na trace zaho uko zimeze. So rero nk'uko twakomeje kubibabwira, aba bagabo ni abo kwigirwaho. Hakurya murabona ko hari urusengero, hari kiliziya nayo irangije hafi imyaka irenga 100, ariko iyo uyibonye wagira ngo bayubatse ejo mu gitondo. Ibi bikwereka ko aba bantu bazi gutegura mu by'ukuri ibintu byabo. Hano turi kugenda ni mu nzira y'abagenzi. Kiriya cyapa tuberetse cya treya cyerekana ko ari inzira y'abagenzi. So ibintu umaze kubona ahangaha, ibintu bakora, urabona polisi, ntawamenya ngo habaye iki, ariko hano polisi ni inkeragutabara, zitabara mu buryo bwihuse. Ibintu bakora, ibintu byabo byose aba ari ibintu biteguye neza, ku buryo bategura ahazaza habo nko mu myaka 100 iri imbere, ku buryo usanga ari ibintu uko biteguye, ni ibintu ubona ko nawe bipanze mu buryo butangaje kandi busa nkaho buteguye neza. Ikindi, ku maproje ya gavumenti babikora nk'uko biri,
nta kintu na kimwe batandukiraho. So nta kintu na kimwe batandukiraho, ku buryo usanga ibintu byose uko byateganijwe ni nako bigenda. Murabona iki ni cya kiraro nagiye mbereka, mu by'ukuri urabona uko kireshya, naho hano n'amazi ntabwo ari ikiyaga, aya ni amazi atemba. Urabona icyo ni cya kiraro, aya ni amazi atemba ntabwo ari ikiyaga. Rero yenda hano tuza muri ibi bihugu, ariko akenshi aba ari ukugira ngo twige cyangwa se turebe, ku buryo ubu navuga ngo ese Imana igutije amafaranga, ikongera no ku bwenge, burya ngo ubwenge burarahurwa, kongera no ku bwenge uba warahuye ahangaha, wakora iki cyangwa se ni iki nawe mu byo wakopeye wagenda ugakora. Rero hano naho kwigira, kuko kuhatungiraho biragoye, bisaba kuba umaze nawe igihe kinini kandi gifatika kugira ngo ubashe kuba wagera ku rwego nk'urwabo nyirizina. So ikindi kintu rero, hano murabona ko aya mazu menshi hano turi downtown. Downtown akenshi bigizwe n'amazu yubatswe n'amabuye, menshi yubatswe n'amatafari, andi yubatswe n'imbaho, ariko n'iza mbaho urumva ibiti bimaze hafi imyaka 100 irenga, ni ibintu biba bisa nkaho biteye ubwoba, utapfa kwiyumvisha icyo giti ngo kiba kimeze gute. Kandi igiti cya hano gisarurwa hashize nk'imyaka nibura hagati ya 30 na 40 cyangwa gukomeza. So urumva ko ni ibintu biba biteye amatsiko cyane kubyumva. Ikindi tugiye kurebera hamwe, kuki hano bahita New Brunswick. Iki ni igituro cy'uwo bitiriye New Brunswick. Urabona ko handitse in memorial of James Hammett Dunn, mu 1800, wavutse 1874, apfa 1956, son of New Brunswick Island Master Woods and Ferret College and Deep Devotion and Rich or Canadian. Urumva ko uyu ni umwana w'uwo bita Brunswick, iyo bita New Brunswick. New Brunswick ikabona na ya mamunima, uyu niwe New Brunswick, nuko bumaze kwira, ariko izi ni zimwe muri monima zerekana aba bagabo bagize uruhare rukomeye cyane mu myubakire y'aha hantu. Uyu akaba ari umwe mu bigaragaza uwo bita John Anderson, cyangwa uwo bitiriye uno mugezi bita St. John. Yes. So urabona ko n'ahantu hateye hari ibirango by'umujyi nyirizina. So urabibona ahangaha ibirango nyirizina by'umujyi. So urabona uyu mugabo nawe ni umwe mu bapadiri, urabona n'amazina ye, akaba yitwa William Maxwell. Akaba ari muri bamwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu kubaka iyi downtown cyangwa New Brunswick. Akaba bivugwa ko abari muri New Brunswick ndetse na Halifax ikaba yarubatswe n'abo bita bo muri Scotland cyangwa muri Scottish. Ayo ni amahoteli amwe ya kera amaze imyaka myinshi nk'uko twagiye tubibabwira. So ni ibintu rero nyine bigenda ubona ko bitangaje cyane, ku buryo ibintu bigenda bikamara imyaka ingana uku nguku, ariko ukabona ntabwo birasenyuka. So aha rero ho turi ni hafi na biblioteke y'umujyi, nayo ni inyubako iri muri downtown, imaze igihe kinini, ikaba imaze imyaka myinshi. Turacyari muri ka
kano gatureya urumva ndi kugenda mbatembereza bimwe mu birango by'umujyi, bimwe mu biranga uyu mujyi cyangwa mu bintu bimaze igihe kinini biranga uno mujyi. Yes, urabona n'iri buye, iri ni ibuye riconze, ni ibuye riconze mu buryo utapfa nawe kwiyumvisha. Ntago nzi ngo iri buye riragaragaza iki, ariko iri ni ibuye rinini riconze cyane ku buryo ubona ko ari nka design, ndetse urabona n'aya ni amabuye nuko yo bayafungiranye hari ahantu, ariko aya nayo ni amabuye aconze muri izo design. Okay. So uyu rero nawo urabona ni abashushanyi. Iyi ni stati, iyi ni stati yerekana, iri naryo ni ibuye, iri naryo ni ibuye. Ntago nzi ngo iri buye risobanuye iki, ntago nzi icyo iri buye risobanuye. Okay, urabona iyi ni ifi iconze mu ibuye nk'uko nagiye mbibabwira. Urumva iri ni ibuye, urabona ko ni abartiste tu, ni abartiste babikora, ntago wamenya ngo babigenza gute. Yes, ni abartiste, ndetse urabona n'aka ni utuntu twinshi baba bagiye bashushanya utamenya ngo dusobanuye iki. Utu tuntu tubiri ntago nzi ngo dusobanuye iki, ariko hano barerekana n'igishushanyo cyatwo. Okay, ya ntago nzi icyo dusobanuye, ndetse n'iyi ntare nyirizina by'ukuri irinze umujyi. So hano rero turi hafi saa tatu, turi downtown, urabona amaferuje, urabona hano ni amahoteli bayita Crown. Ya urabona ko n'ahantu hagiye hasa neza cyane, umuntu wese yakwifuza kuba yatemberera. Aya ni amahoteli mu by'ukuri, ubona turi hafi saa tatu z'ijoro, ariko haragaragara neza, haracyari n'umuco, ntago bigaragara nk'aho bwije cyane. Okay, so urabona hano turi kuri Banque Nationale ya Canada. Hano turi downtown, ndani neza cyane. Turi kugana imbere, turi kugana hari imbere, hariya turi kugana ni muri gare. So urabona ko ni kuri Royal Bank ikoreramo yonyine na Energy, ikigo gishinzwe ibigendanye n'iby'umuriro n'amazi. Hano turi downtown, ahantu iri ni amatafari, yubakishijwe amatafari, mu by'ukuri. Urabona n'uru rusengero ukuntu rureshya, urabona uko rureshya, urabona. Okay, so hano ni kuri Scotia Bank. So hano rero turi kuri King Street, hepfo hari Queen Street. Okay, ariko hano mu by'ukuri ni kuri iyi King Street, akaba ariho twavuga kuri gare. Ibi ni ibyuma bishyuriraho ku bantu baparitse hano, ariko hano niho muri gare. Urabona hakurya ko amatara ateye, hagiye haba amanimero. So uku nguku niko bigenda mbese. Hano kuri uyu murongo imbere y'iyi nyubako niho muri gare nyirizina. So imodoka zihagerera rimwe, amabisi ahagerera rimwe, akanahagurukira rimwe, ntago ategereza. Ntago ari nka kumwe ngo usanga gare ni ikintu kinini nka bimwe byo muri Afurika. Oya, hano
hano gare ya hano aba ari ahantu hatoya ku buryo imodoka zizira rimwe zigaparikira rimwe zigahita zinahagurukira rimwe, ntabwo zitegereza ngo yenda biragenda gute. So bigenda gute rero iyo uje gufata imodoka? Urumva buri wese agomba kumenya ngo iyo ndafata iri kuri 10 na kangahe, yenda 16, urabona hepfo ni ya 14. Okay, urabona ahangaha ni ya 11. Bitumenya ngo iraca no kuwuhe muhanda, urumva ku buryo ni ibintu bita bikorohera ako kanya. So murabona za bisi nababwiraga, ngiyo iri muri feruje. Urabona ngiyo iri muri feruje, dore ngizo za bisi. So ikaba igiye kugenda igahita ijya kuri nimero yayo. Zose mu kanya zigiye guhita zizira rimwe ku buryo abagenzi cyangwa se zihita ziparika abagenzi bakahita bavamo abandi binjira, ihamara iminota itarenze 5. So ubwo iyo bisi imwe ihageze n'izindi ziba ziri mu nzira. So hano rero niho muri downtown, niwo wa mujyi nababwiye umaze imyaka irenga 100. So iyi ni part 1 tubakoreye, ubutaha tuzabereka na part 2 uko ibintu bigiye bimeze cyangwa se uko bihagaze. Bisi ziri kugenda ziza zihagera, urabona hirya hari bisi, hari n'iyi ngiyi, hari n'izindi zigiye kuza. Yes, urabona ziri kugenda zizira rimwe zose, urabona ko zose ziri ku murongo, ziri kugenda ziza. So rero zose zirona n'amanimero, zigenda zihagera, ya minota mikeya zihamara ni iminota 5 cyangwa 10, iyo bikabije ni 15. Noneho zigahita zihagurukira rimwe zose nk'uko zanahagereye rimwe. Mu by'ukuri uri kubibona ko zihita zijya ku murongo. Hano niko muri gare yaho bigenda. So urabona ko zose ziri kugenda zizira rimwe nyirizina. Yes, so muri kugenda mubibona ko zose zigenda zizira rimwe nk'uko nabibabwiye. Hano niko zimeze, gahunda ni gahunda, nta gukererwa niyo haba harimo umugenzi cyangwa se nta mugenzi urimo.